Assalamu alaikum. Kiyev'te 14:30 bugun Qirg'izistonning 1015 kuni bu saatga bo'lim ma'lumotlarini tanish etmege hazırmız. Aqtemchi Goz gizli shaatning izohatına itiraz bildirdi. Siz anda qo'qlab o'tiribdingiz. Huquq qo'riqchilar Mirusin Kukuni aql xastaxonasiga yo'llaganlar. Qrimda Tavrida yo'lini qurmoq uchun onlarning evlarini yiqajaqlar. Вот, представьте себе, вначале не спали, 4 месяца мы не спали. Украина халық депутаты Вадим Новинскийni тоқын мамазлықтан марум етілді. Енді оны месулетлікке чеке білелер. Бұл қарар үшін 228 депутат рей берді. Украина баш прокуратурасы оппозиционный блок депутатыны Украина кілсесі темсілжісіні сербесліктен марум еткенінде шеклей. Бұне бері о Украин кілсесіне япқан басқада қабатлана. Сабық Русия шынды Украина миллиардері Вадим Новинский қачқан президент Виктор Януковичның тарафдары ола. Украина ватандашлығыны 2012 сенесі Қырымдан Украина парламентіне сайланмастан евел қабыл еткен еді. Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики правительства Азарова Петра Алексеевича Порошенко. Вот это письмо. И вот его подпись. Где сказано, что за особые заслуги перед Украиной прошу надать гражданство гражданину Новинскому. Новинський Вадим Владиславович своїми умисними діями, що виразилось у пособності Януковичу, Захарченку, Краяку, Шматьку, Олішевичу у незаконному позбавленні волі за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статтю 27 пособництво, частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі Кримінального кодексу України. 228 за. Рішення прийняте. Повідомляю Генерального прокурора України, що Верховна Рада України прийняла рішення і дала вам можливість формувати документи в суд. Это решение ничего не имеет общего с юридической наукой и с законом. Заявлял и заявляю вам еще раз уже после этого решения. Я никуда не уеду. Я буду защищаться. Сызанда qo'qlab o'tirtdingiz. Meclis reisining muavini Aqtemchi Goz gizli shaatning so'rovina bo'ylay so'zlarni seslendi. O'zini Petrov VV deb tanitgan shaat Meclis prezidium a'zosi bo'lganini bildirgan. Belki shaat diğer odada bulunan sesi ve adı dengiştirilgen. Mahkeme salonunda bulunganlar onun sıfatını bile ko'rmaylar. Gizli shaat kaç meclis a'zosi olgani ve kaç kishi meclis prezidiumuna kirgeninin bağlı savolga javob berib olamagan. Siz anda qo'qlab o'tiribdingiz. Uning meclis a'zosi ne de prezidium a'zosi ola. Men bilesem anda tadqiqot komitetining tadqiqotchisi o'tira. Huquq qo'riqchilar Mirusin Kukuni aql xastaxonasiga majburiy psixiatrik ekspertiza kechirmek uchun yo'llaganlar. Bu haqda advokat Emil Kurbidinov bildirdi. Bugun de unga nisbatan hibsda tutuvni davom ettirecek ekanlar. Onu fevralning 11-ida evinde o'tkazilgan tintuvdan so'ng Hizbut Tahrirga aloqasi bardir deb yaqaladilar. Da evvelki mahkama bu ishda qabatlangan da 5 Qrim tatarini aql xastaxonasiga psixiatrik ekspertiza kechirmek uchun yo'llagan edi. İşgal olungan Qrimga 6 o'zek silah ketirilgen. Bu haqda Avropa parlamentinde Qrim tatar xalq lideri Mustafa Cemilov bildirdi. Ukraina istihbaratının ma'lumotiga ko'ra yarmadada 70 binga yaqin Rusiya askeri bo'luna. Ular arasında FSB ve politsiya xodimlari. Cemilov Qrim harbiy yo'nalishdan azat etilmeyeceginde emin. Qrim tatarlarının yetekchisi qayd etganine ko'ra ishg'ol etilgan yarmadada repressiyalarning 95% Qrim tatarlarga nisbatan yapıla. NATO baş katibi Rusiyaga qarshi kirsetilgan sanksiyalar saqlanmasini talab etdi. Buni Jens Stoltenberg Brüssel'de Tış işler nazirliklarining ishtirokiga o'tkazilgan Ukraina NATO to'plashuvidan so'ng bildirdi. Ukraina sharqidagi jang tek diplomatik shaklda chezilmay kerakligida emin.
Минск anlaşmaları becerilmesi için baskı arttırılmasına çağıram. Birinci adım olarak derhal ateş toxtatılmak gerek. Halkara cemaatçılığı Rusiya boynuna algan vazifelerini becermesi için baskını toxtatmamak gerek. Ukrayna şarkında tehlikenen bağlı vaziyet ciddi olğanı için Rusiyaga karşı kirsetilgen iqtisadi sanksiyalar saqlanması pek mühimdir. Lvovda butun Ukrayna muzakeresi başlandı. Onun esas maksadı faal yaşlarına medeniyet, siyaset, biznes, tahsil ve media temsilcilerinin birleştirip Ukrayna ziyalılarının inkişaf stratejiyasını işlep çıkarmaktır. Kırım Tatar yaşlarının menfaatlarını Kırım Sos Teşkilatı'nın tesisçilerinden biri Alim Aliyev takdim etti. Forum 100'den ziyade faalcını topladı. Для нас було важливо, ми розуміли, що у нас є брак комунікації між середовищами. Україна, яка після Майдану вибухнула волонтерським рухом, громадським рухом, у нас є у нас є десятки громадських організацій, всі вони розбудовують демократичну Україну. Ідея полягала в тому, що треба було створити громадську організацію, яка виступила провайдером. Тому що, власне, в діалозі може зародитися щось інше, а особливо на перехресті. Інтегрувати кримську молодь, бо в нас є неймовірна кількість розумних, талановитих людей, які мають підтримувати один одного, як українці, як кримські татари, представники інших національностей. Kırımda Tavrida yolunu kurmak için onlarının ev yıkacaktırlar. Tam rakamı belli değil çünkü kuruluş muzakere ve ekspertizasız başlanған. Bazı yerlerde kurulacak trasa koylarını ekige bölecek. İnşaat kuruluşuna evvelsi 85 milyar ruble sarf edecek olsalar, şimdilaf 139 milyar ruble kanda keti. Bu 2 milyar dolardan ziyadedir. Вот мы тут живем. Здесь и должна уже снимали наш дом. Bizim evimiz turgan yerden yol geçecek eken. Evde 4 koranta yaşay. Bizim ailemiz 4 insandan ibaret. Evimizni yıkkan son bizge ne verecekler? Kimse bilmey. Bizge ise bir yerde yaşamak gerek. Bizim en bostanımız var. Bizden bir şey bağlı değil. Onlar ne istese onu yaparlar. У нас и огород есть, у нас все есть. Дело ж не в нас. Что захотят, то и сделают. Kartlukta nasıl nefes alacakmız? Nasıl trasa olacak ve ne kadar araba yürüyeceği belli de. Kimden laf etmesin, herkes kuruluşka karşıdır. Evleri viran etilgenine birevler kuvana, diğerleri viran etilmegeni için ağlaylar. Aytkanlarına göre evleri eski, tavanı aqa, tamirlemege paraları yok. И куда это все? Екі küçük balam var. Kayda men olardan keteceğim. Bizden kimse soramayacak eken çünkü bu federal trassa. Evlerimizni kurmak için yaşayışımızı berdik. O kadar para masraf ettik. Jartı ve eski evlerini yıkmaylar da bizimkilerini yıkmağa isteyler. Не хотят сносить. Ну как отреагировали? Вот представьте Haberini себе, işitken как son можно 4 ay devamında yuklamadım. Представьте себе, вначале не спали. 4 месяца мы не спали. Bu sonki haberimiz edi. Növbetdeki yayınlarımızdan kaçırmanız, daima atayırılı olunuz. Görüşkенде.